Rajko Radojević, When the Serbian Flag Flew Over the White House. Ova antologija tekstova, naslovljena When the Serbian Flag Flew Over the White House, u izdanju Srpske nacionalne akademije u Kanadi, u čijem je fokusu period Velikog rata 1914-1918, a sve njih sem jednog, a to je zahvalnica kralja Petra I američkom narodu na izdašnoj pomoći Srbiji i njenom narodu tokom rata, napisali su američki književnici, istoričari, novinski izveštači, članovi medicinskih misija, saradnici na distribuciji humanitarne pomoći, kao i najviši državni zvaničnici. Knjiga je izašla iz štampe prošle godine povodom 140-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i tadašnje Kneževine Srbije. Izdanje je realizovala Srpska nacionalna akademija u Kanadi u okviru obeležavanja svoje 40-godišnjice zajedno sa Kulturno-prosvetnom zajednicom Republike Srbije i Kreativnom knjigom iz Beograda, a zahvaljujući novčanom daru Gordane Petković-Laković i Žarka Brestovca, predsjednika Srpske nacionalne akademije. Knjiga se sastoji od preko 50 tekstova sa ilustracijama na 660 stranica. Ti tekstovi su bili rasuti po različitim, davno štampanim novinama, časopisima i knjigama i dostupni samo entuzijastima u oblasti istorije koji imaju vremena i strpljenja da u potražnji za njima kopaju po raznim arhivama, bibliotekama i odlagalištima. Ovo nastojanje da se oni spasu od zaborava predstavljalo je nagradu za istraživača, jer ti tekstovi pripovedaju snažnu priču o ceni koja se mora platiti u borbi za očuvanje dostojanstva, slobode i demokratije jednog naroda. U njima je slikovito opisana uspešna nadčovečanska borba srpskog naroda protiv znatno moćnijeg i tehnički boljeg opremljenog neprijatelja, što je u ono doba zadivilo svijet i Srbiju učinila savezničkom miljenicom i ikoničkim simbolom načina na koji se narod koje krasi samopoštovanje bori da sačuva svoj suverenitet, pravdu, slobodu i demokratiju. I ono što je jako važno jeste da jedan narod jedne velike svetske sile, kao što je to i tada bila Amerika, prepoznao i vrednovao tu srpsku žrtvu, što ga je navelo da iskaže svoje emocije i spremnost da pruži ruku spasa nekome ko prolazi kroz trenutke očaja. Ta priča je paradigma vitevštva sa kojim moćni, ali časni svetski lider može da prigrali i tretira svog manje srećnog, ali dostojnog prijatelja i saveznika. Možda je krunski simbol tog divljenja vrednog odnosa odluka predsjednika Woodrow Wilsona, tada presedan, da počastvuje Srbiju i njen narod naredbom da se srpska trobojka podigne pored američkih zvezdica i pruga na Belu kuću. Bio je to dan kada se nad Belom kućom vijorila zastava Srbije. Otuda i naslov ove antologije. U prvoj godini rata Srbija je bez ičije pomoći, iako umorna i materijalno istrošena od dva Balkanska rata tokom prethodne 2 godine, uspjela da odbije 3 austro-ugarske invazije. Prva pobjeda na Ceru ujedno je i prva saveznička pobjeda nad centralnim silama. Srpsko junaštvo zadivilo je čitalačku publiku širom zemljine kugle i Srbiju čini savezničkom miljenicom. Posle toga Srbija skoro da nije stilazila sa prvih stranica savezničke štampe, sve dok je rat trajao. Jedan je istraživač prebrojao sve tekstove o Srbiji i Srbima objavljenim samo 1916. godine i došao do broja 400. A drugi istoričar zapaža da je tada srpski slučaj bio promovisan tako moćno da je pretio da ugrozi slobodno kreiranje spoljne politike Lloyd Georgea i Balfoura.
Ovaj ratni narativ je snažno probudio emocije i simpatije kod savezničke publike. Kada je u jesen 1914. godine buknula veoma ozbiljna epidemija tifusa, koja je odnela polovinu medicinskog osoblja Srbije, a s njom i nekoliko stotina hiljada stanovnika, vlada Srbije je razaslala hitan apel tražeći usluge medicinskih radnika i zalihe materijala potrebne za borbu protiv ove zle kobi. Tada su se u velikom broju odazvale medicinske misije i volonteri iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Kanade, Australije, Rusije, Italije i Grčke, a širom zemalja saveznika osnovani su srpski potporni fondovi za skupljanje i slanje pomoći Srbiji i srpskom narodu. Veliki broj tekstova u ovoj zbirci su baš iz pera tih američkih misionara i distributera humanitarne pomoći, u kojima su slikovito opisani njihovi lični doživljaji i svjedočanstva stradanja srpskog naroda, ali i srpskog junaštva. To su u stvari ode i hvalospevi srpskom narodu, ali su utoliko kredibilniji jer potiču iz pera stranaca, u ovom slučaju Amerikanaca. Mnogo ih je, da ih sve nabrojim u ovom prikazu. Čitala će ih sresti preko doživljaja opisani njihovim sopstvenim rečima u poglavljima koja sačinjavaju ovu zbirku. Međutim, bio bi propust ako ne bi pomenuo bar neke od najistaknutijih pojedinaca i veličanstven posao koji su obavili. Među prvim bila je Mabel Gordon Dunlop, rođena Amerikanka i supruga Slavka Grujića, podsekretara u Ministarstvu inostranih dela Srbije. U septembru 1914. godine ona je otputovala u rodnu Ameriku, gde je ustanovila jednu izuzetno dobru organizovanu mrežu za prikupljanje pomoći. Srpski potporni komitet Amerike. Tokom narednih poseta planirala je i organizovala nekoliko drugih komiteta za pomoć. U januaru 1915. organizovala je komitet za pomoć poljoprivredi Srbije, a u januaru 1916. godine Fond za porodice srpskih oficira i funkcionera. Zatim je u martu 1917. ustanovila Srpski bolnički fond. Njoj se pripisuje zasluga za motivisanje Rockefellerove fondacije da se zainteresuje za Srbiju, i ona je, to je jasno, angažovala doktora Rajana, poznatiji kod Srba kao spasioc Beograda, da povede prvu američku medicinsku misiju u Srbiju 1916. godine. Bila je neumorni besednik i autor pisama koja je slala urednicima novina. Svi ti fondovi i komiteti prikupili bi ogromne sume novca, medicinske zalihe i opreme, poljoprivredne alatke i seme, te tako davali neizmerljiv doprinos održanju i preživljavanju srpske nacije u celini. Emily Louisa Simmons je bila jedna od prvih dobrovoljaca koji su pošli u Srbiju već u septembru 1914. Negovala je ranjenike u Kragujevcu, preživjela je tifus u Valjevu, gde je zbog nedostatka hirurga bila primorana da obavlja i neke hirurške intervencije. Godine 1915. pretrpela je muke srpskog egzodusa preko albanskih i crnogorskih planina i po dolasku na Jadranske obale bila je vraćena u svoju domovinu. Vratila se u Sjedinjene Države, gde se otisnula na turneju predavanja, promovišući srpsku stvar i prikupljajući donacije i potrepštine za srpske izbeglice. Vratila se na krv
i učestvovala u evakuisanju srpskih bolesnika i ranjenika do srpske bolnice na Korzici, te srpske dece u Južnu Francusku. Kada je srpska vojska prešla sa Krfa na Balkanski front, ona je krenula za njima i odigrala veliku ulogu u osnivanju utočišta za srpsku decu u Brodu i izbegličke logore za srpske izbeglice u Vodenoj u Makedoniji. Bavila se vođenjem kantina za izbeglice i siromašne u Makedoniji, a zatim i u Beogradu posle oslobođenja. U Ameriku se vratila tek 1921. godine. Prva medicinska misija Američkog crvenog krsta otišla je za Srbiju u septembru 1914. Misijom je rukovodio dr. Edward Ryan i činili su je još dva druga lekara i 12 licenciranih sestara. Dve sestre iz ovog kontingenta, Mary Gladwin i Agnes Gardner, kao što će biti i sam dr. Ryan, postali su pouzdani zastupnici srpskih interesa kada su se vratili u Sad. Po dolasku u Beograd, vlada Srbije je dr. Ryanu poverila rukovođenje vojnom bolnicom. Kada su Austro-Ugari bombardovali Beograd u jesen 1914. i kada je veći deo visokih srpskih vlasti pobegao iz grada, dr. Ryan je postao upravnik ukupnog bolničkog kompleksa u Beogradu, isticanjem zastave jedne neutralne zemlje. Tako je spasao hiljade života rekonvalescenata negovani u tom trenutku u bolničkim zgradama. Za Srbe je dr. Ryan postao, pod znakom navoda, spasilac Beograda. Godine 1915. kada je u svetu nastala uzbuna zbog vesti da je epidemija trbušnog tifusa, pegavca i povratne groznice zahvatila sveukupno stanovništvo Srbije, Rockefellerova fondacija je odlučila da tu pošalje svoju komisiju za ratnu humanitarnu pomoć kako bi procenila situaciju. Nalazi komisije su poslužili da se potvrde njihovi najcrniji strahovi i prizna pretnja zdravlja ne samo srpskom narodu, nego i čitavog svijeta ukoliko se dozvoli da izmakne kontroli. Odlučeno je da se u Srbiju pošalje jedna sanitarna komisija pod pokroviteljstvom Američkog crvenog krsta koja bi se pobrinula za taj problem, a vlada Srbije je garantovala nepokolebljivu podršku i davanje ovlašćenja komisiji da uvede snažne mere kako bi se borili sa epidemijom. S tim u skladu konstituisana je komisija pod vođstvom doktora Richarda Stronga, profesora tropskih bolesti na Harvardskom medicinskom fakultetu i verovatno najvećeg eksperta za kugu u Americi. Metodologiju koju je primenio i rezultate svog rada detaljno je opisao dr. Strong lično u poglavlju pod naslovom Tifusna groznica sa posebnim osvrtom na epidemiju u Srbiji, koju će čitalac naći u ovoj antologiji. Ishod tog napora je bila pobjeda nad tifusom do kasnog proleća 1915. godine, dok je do avgusta sanitarna komisija bila u poziciji da objavi da prema izveštajima više nema nijedan slučaj tifusa. Međutim, taj uspeh je bio naplaćen ljudskom tragedijom. Dvojica lekara uključena u borbi protiv tifusa, dr. Ernest Magruder iz Washingtona i dr. James Donnelly iz Brooklyna, zarazili su se tifusom i postali žrtve te zle kode. John Fortingham, američki advokat, industrijalac i filantrop, bio je verovatno jedan od najvećih pojedinačnih dobrotvora Srbije za vreme Prvog svjetskog rata i u posleratnom periodu. Šokiran vestima o stradanju Srbije, potražio je način da pomogne toj zemlji, pa je prvo poslao $10.000,
pomoći, a u novembru 1914. poslao je za Beograd jednu čitavu vojnu bolnicu od 250 kreveta, potpuno opremljenu sa ekipom od 10 američkih doktora i saradnika. Delovi te bolnice, čija je ukupna vrednost u to vreme premašila $200.000, razaslata je u Niš, u Skoplju i Đevđeliji, gdje su odigrali značajnu ulogu u lečenju tifusnih pacijenata. Sreo je Jelenu Lozanić na jednoj od njenih govorničkih turneja u Sjedinjenim Državama, te su njih dvoje izgradili odnos koji je krunisan brakom sklopljenim 1921. godine. Zajedno su se nastavili sa humanitarnim radom do kraja rata i u posleratnom periodu, osnivajući ratne bolnice, sirotišta i zanatske škole. Računa se da su njihove donacije premašile nekoliko stotina hiljade dolara, međutim, najzapaženije donacije spadaju one za osnivanje američkih domova za napuštenu ratnu siročad u Sremskoj Kamenici, Vranju i Skoplju. Veruje se da je on dao i prilog Carnegievoj zadužbini za međunarodni mir, koji je pomogao izgradnji Univerzitetske biblioteke u Beogradu. U znak priznanja za iskazano čovekoljublje, kralj Srbije ga je odlikovao Karađorđevom zvezdom i ordenom Belog orla drugog i trećeg stepena. Ruth Farnham je bila američka književnica, predavač, saradnica ratnih bolničarki i vojnik. Isticala se na jedinstven način kao jedina Amerikanka koja je u svojstvu vojnika služila u srpskoj vojsci tokom Prvog svjetskog rata. U stvari, srpska vojska je čak dodelila njoj čin počasnog narednika. Nalazila se u Srbiji još od Balkanskih ratova kao saradnica medicinskih sestara. U Srbiju je ponovo došla godine 1915. i služila kao dobrovoljna bolničarka u jednoj sanitetskoj jedinici pri srpskoj vojsci. Godine 1915. preživjela je albansku Golgotu i vratila se u svoju domovinu. U Sjedinjenim Državama je objavila knjigu Nacija na nišanu, šta je jedna Amerikanka vidjela i učinila u napaćenoj Srbiji, u kojoj je na živopisan način rekapitulirala svoje iskustva u Srbiji. Njena knjiga, uz knjigu Fortiera Jonesa sa Srbijom u izgnanstvu, postali su moćno sredstvo u promovisanju srpske stvari u Americi. Zatim se otisnula na turneju na kojoj je držala predavanja publici širom Sjedinjenih Američkih Država, tokom koje je prikupljala velike sume novca namenjene za humanitarnu pomoć Srbije. Godine 1916. priključila se srpskoj vojsci na Balkanskom frontu i vidjela vojnu akciju u bici na Crnoj reci 11. oktobra 1916. godine. Također je imala čast da bude prva žena koja je ušla na oslobođenju teritoriju Srbije. Njena požrtvovanost za Srbiju i formalno je priznata putem raznih srpskih odlikovanja. Amelia Peabody Tillotson je u Americi bila medicinska sestra. Kad je počeo Prvi svjetski rat u avgustu 1914. godine, ona je osjetila poriv da i sama doprinese ublažavanju stradanja na ratnom razorenom području. Uspjela je da prikupi veliku pomoć novca za humanitarnu pomoć Srbije i 30. oktobra 1916. godine domogla se Soluna, gdje se pridružila Emily Simons. U Srbiji će provesti naredne 3,5 godine sve do smrti od upale pluća, negujući ranjenike i držeći svoje kantine kako bi nahranila izgladnelo srpsko stanovništvo. U posljednjoj belešci koju je napisala na samrtnoj postelji za američko poslanstvo u Beogradu, izjavila je da želi da je sahrane u Beogradu. Kako bi iskazali zahvalnost i uvažavanje za sve što je Emilija učinila za srpski narod, Vlada Srbije je organizovala i priredila
državni ispraćaj u Sabornoj crkvi u Beogradu. Kada se ovi tekstovi pažljivo pročitaju i o njima razmisli, otvaraju se dva važna pitanja. Šta se to za manje od jednog veka desilo sa američkim duhom koji je, tako reći, izmenjen do neprepoznatljivosti? I još relevantnije, šta se u hodu vremena desilo sa srpskim duhom i hrabrim narodom? Nažalost, čitalac ove knjige neće naći odgovor na ova dva pitanja. To i nije bila svrha njene pojave na svijet. Cilj ove zbirke je jednostavan. Prvo, da podsjetim nas kako su nekad veliki savremenici prepoznavali i vrednovali slavna dela naših predaka. Drugo, da se naša deca upoznaju sa epopejskom prošlošću naroda iz koga i oni sami su iznikli i da im se, figurativno govoreći, stavi u ruke oružje za odbranu svog nacionalnog dostojanstva. I treće, da se informišu naše komšije i prijatelji stranci, čije se mnjenje i pogled na svijet kreira putem elektronskih mainstream medijima u službi centara moći. Neka vide šta su njihovi preci mislili o našim precima i neka se uporedi sa onim kako se danas prekraja svetska i naša istorija. Neka se upitaju otkuda ta anomalija i zašto se to čini i po čijem planu. Prva promocija ove knjige je održana 18. februara u sali Skud Oplenac. A knjiga se može naručiti kod članova uprave Srpske nacionalne akademije u Kanadi. Ja, kao priređivač i uprava Srpske nacionalne akademije u Kanadi, smatramo da smo odradili svoj deo posla. Na srpskoj zajednici je sada da odradi svoj deo, a to je da obezbedi finansijsku pomoć, da se ova knjiga plasira u što veći broj biblioteka na engleskom govornom području, kako bi bila dostupna što većem broju čitalaca. Sjetite se one Churchillove kada je njegov ministar vojni tražio da se smanji budžet Ministarstvu za kulturu, a da se ta sredstva prenesu na Ministarstvo odbrane. Churchill ga je tada upitao, a sa čim ćemo rat da dobijemo ako uništimo kulturu? Kultura je i danas i tekako ubojito oružje u rukama znalaca.